No dobro. Evo, znači, moj novi video, to će biti, znači, o smaku svijeta, drugi dio. I sad, ja sam svjesna kako izgledaju ti moji videi, kako zvuče i sve oko toga. I naravno, znači, nisam ja nikakav preveliki govornik i to nije moje područje, kako bi se reklo, životno. Nisam nikad vježbala, nemam čak ni onaj neki blesimetar, znate, ono što čitaju pa onda kao su oni pametni. Znači, ja ovo sve govorim na licu mjesta iz glave i još nisam usavršila, zapravo morala bi skinuti, ali nemam ni onaj nekakav sustav za editiranje teksta, pa onda evo, vjerojatno kako budem, ovi videi mi služe malo i za vježbanje tih kao mojih govorničkih sposobnosti, ajmo to tako zvati. I ja se nadam da će se oni poboljšavati, znači, sa vremenom, a u međuvremenu, znači, ćemo te nekakve nesavršenosti, da ćemo vabi sabi, jel tako, ljepota nesavršenstva. I znači, sad ću u ovom videu bih htjela se osvrnuti na neke stvari na koje nisam stigla. Mislim, nekako je onaj prvi video bio takva cijelina kakva je i onda je ostalo tih par stvari koje sam htjela kazati, a nisu stale u onaj video, pa onda sad evo govorim o njima u ovom videu. Pa počet ću, znači, sa tim jednim kao citatom. A kad vidite grozu pustoši, nekoga koji tamo stoji gdje ne smije biti, tko čita neka shvati, tada neka bježe u gore koji budu judeji. Tko bude na krovu, neka ne silazi, ne ulazi u kuću da što uzme, a tko bude u polju, neka se ne vraća da uzme grtač. Ja o trudnicama i dojiljama u te dane. Molite da to ne bude zimi, jer će to biti dani takve nevolje kakve nije bilo od početka stvaranja, koje Bog stvori do sada i sigurno više neće biti. I da Gospodin je skratio te dane, niko se ne spasio. I na što se ja želim, znači, sad osvrnuti? Znači, na ovaj jedan, znači, dio će to biti dani takve nevolje kakve nije bilo od početka stvaranja. Znači, pošto govorimo o smaku svijeta, da probamo si nekako dokučiti kako će to izgledati, jel takav jedan događaj nije nešto što je naša generacija doživjela. Ne možemo mi to zamisliti, mislim, mi možemo ići u kino i vidjeti, ali vidjeti te razne apokaliptične filmove i slično, ali kužite, to nije nešto iskustveno što bi mi mogli imati kao spoznaju, jel tako? Međutim, znamo da imamo, znači, postoji, znači, ta jedna kao mitologija o početku stvaranja i ona je prisutna, znači, kod svih, znači, naroda, svi imaju kao te nekakve mitove o stvaranju. I ja ću se osvrnuti ovdje sad, znači, na grčku mitologiju i njihov, znači, mit o stvaranju, jer iz nekoliko razloga. Znači, prvo jer je ta naša civilizacija današnja, jel da, počela na toj Grčkoj. I to je zapravo jedan jako lijep očuvan, znači, mit. Znači, teogonija ili postanak bogova od Hesioda. Evo, imamo, znači, čak i knjigu lijepo prevedenu o tome i onda ću vam, znači, pročitati par citata od tuda. Sad, zašto sam baš izabrala tu, a neku drugu, znači, to jedan je razlog, znači, to šta je, znači, to zapravo mitologija naše civilizacije, a drugi razlog je zato što je ta njihov mit o postanku jako je biti odgovara spoznaje koje imamo danas u nastanku svijeta, jel tako? I sad, kako su oni to mogli znati? Evo, prvo reći ću, znači, neke sličnosti. Evo, ono što mi znamo, znači, je da u početku bila ta nekakva primordijalna juha, jel tako, iz koje je nasumičnim kao nekakvim putem, tokom, znači, milijona i milijona godina, je nastao, znači, život, i onda kad je jedan put nastao život, onda je prošao cijelu, znači, onu fazu, znači, stvaranja od paleozoika, mezozoika i kenozoika. Kenozoik je, znači, vrijeme koje sad živimo, i ono što znamo je da su postojala dva ta velika izumiranja, jedno iz paleozoika u mezozoik i jedno iz kenozoika, znači, iz mezozoika u kenozoik. I najpoznatije ovo iz mezozoika u kenozoik jer je to ono famozno izumiranje dinosaura. I sad, zašto ja sad to spominjem? Zato što u teogoniji, znači u postanku bogova,
Znači iz kaosa, znači prvo je znači nastao uran, kojega je zamijenio kron, jel tako? I onda u toj ogromnoj velikoj bitki bogova je Krona je svrgnuo njegov sin Zeus, jel tako? I sad može neko reći da ja sad tu nekakvu našu spoznaju pa uguram u taj mit. Pa možda to i radim, jel tako? Ali ja sam pjesnička duša i ja to smijem napraviti, jel to kao prvo, a kao drugo, kako mi možemo znati da te stare civilizacije nisu znale da su postojala ta velika izumiranja i da su oni zapravo samo to predočili, znači kroz neki mit, znanje koje su oni posjedovali. Zašto ja to govorim sad tako? Pa zato što kad mi gledamo te stare civilizacije, na primjer egipatsku ili od starih Maja i tako, mi čak i dan danas ne znamo kako su oni neke stvari radili, na primjer kako su napravili piramide i kako su mogli znati, imaju neka znanja koja ne znamo kako su oni mogli znati. I znači ima puno rupa tu i oni su imali čak neka znanja koje mi danas ne znamo, znači koje mi danas ne možemo napraviti ono što su oni mogli u ono doba. Znači to je bila velika civilizacija i sad reći da oni nisu isto tako mogli gledati te naše te fosile i zaključiti ovo što smo mi danas zaključili i da je to zapravo znanje ostalo kroz tu mitologiju u današnjem obliku. I sad recimo kako se to moglo desiti? Pa zamislite recimo evo danas imamo i danas ljudi se prepucavaju pa onda kao kažu o toj kao primordijalnoj juhi i o toj šansi kao da nastane život, da je to kao da imamo neka 3 majmuna tamo i onda im date tipkaču mašinu i sad oni tipkaju 1 milijardu godina i onda će postoji šansa, ne znam, 1 milijardu ili koliko već, tako neki veliki broj, da oni natipkaju Bibliju, kužite. I onda razumijete, ljudi, imamo znači znanstvenike koji se bave kao tom nekom znanošću i imamo druge ljude kojima je to sve, razumijete, na razini prepucavanja. I onda oni će od paleozojka, mezozojka, kenozojka i svih tih koljena i familija rači života, oni će zapamtiti, razumijete, 3 majmuna koja tipkaju na mašini, kužite. I onda će se oni prepucavati. Tamo ti vjeruš u majmune koji tipkaju, 3 majmuna koji tipkaju znači na mašini, tako je nastao život, a ovaj njemu odgovori, a ti vjeruješ u ravnu ploču, tebi je ploča ravna i ispod ju nose, ne znam, 4 kornjače. I onda, razumijete, desi se nekakva apokalipsa i raspadne se civilizacija i prvi koji nastradaju, znači izgubi se znanost, ispoznaje i ono što ostane mito 3 majmuna, razumijete. I sad zamislite da se desi neka apokalipsa u našoj civilizaciji i sad, ne znam, na 1000 godina će neko reći da je ova civilizacija bila opsjednuta majmunima, njihove priče o postanku su bile zapravo o 3 nekakva božanska majmuna koja su tipkala na nekakvom stroju i natipkala su svijet i znači sve im bilo banana, države su im bile banane, imali su i svećenstvo koje su nazivali po majmunima babunima i tako, razumijete kako to biva. S time da ovo je sad ovako kao malo smiješno karikirano, ali evo, pročitat ću zapravo ta 2 neka djela iz postanka, znači bogova od Hesioda, koji govore o tom početku, pa da vidite zašto je meni to bilo tako, fascinantno. Dakle, kao bi na samom početku, a zatim zemlja širokih prsi, dom vječiti siguran svima. Bogovima što žive na vrhu Olimpa snježnog, također mračni Tartar na dnu širokostazne zemlje. A i najljepši bog među smrtnim bozima, Eros, od kog nam udovi klonu, jer bozima svima i ljudima on nadjačava srce u grudma i razum u volju. Ere bi crna noć od kaosa bijehu potekli, a od noći se dan i eter rodiše opet. Zemlja je ponajprije porodila i jednako sebi, nebo puno zvijezda, da cijeluje zastre, a bozma blaženima da bude sjelo sigurno, vječno. Rodi i velike gore za ugodan boravak nimfa, boginja koja živi u gorama, dolcima gorskim. I tako dalje, i tako dalje.
Znači Suranom leže i rodi okean dubokih vira, još Hiperiona rodi Ikeja, Japeta, Krija i tako dalje i tako dalje. Zemlja i Kiklope rodi u kojih je žestoko srce, Bronta, Steropa rodi Arga silovite čudi, koji u svemu baš na bogove bijahu nalik, ali im jedino oko posrijedi bijaše čela. I tako dalje, i tako dalje. I druge rodi se još od Geji Urana potomsinu, veliki snaže, njih trojica. Kod Briare i Gi, preponosna njihova djeca. Njima se 100 ruku s ramena dizal uvis grdnih, a svakome od njih 50 bijaše glava. I koliko god se od Geji Urana rodi, bijehu to prestrašna djeca. I njihovih zamrzio otac već od prvog dana, pa čim bi se rodio koji, on bi sakrio svakog duboko u Gejino krilo. I sad, čemu takvi opisi? Evo, pa recimo, sad nisam to pripremila, pa onda će sad malo biti puno, ali znamo, znači, da su u početku, znači, prvo su, kad je, znači, nastao život, ono što mi znamo danas je da su prvo nastale, znači, jednostanične životinje, protozoje, jel tako? A protozoje su između ostaloga, znači, trepetljkaši. I evo tu imam fotografije, zato što kako sam vani pa nisam htjela nositi, znači, ovu knjigu. Ovo vam je iz jednog znači, udžbenika, znači, o beskralježnjacima, znači o izničih beskralježnjacima, i evo vam je jedan trepetljkaš. I sad, kako to da jednome Grku, znači, neko piše u pjesmi, pa ima 100 ruku, jel tako, 50 glava, zato što oni nemaju, znači, usta, nego protozoje se hrane endocitozom, znači on može bilo gdje na tijelu, i onda imamo tako te strašne prikaze, a u biti se radi o najobičnijoj protozoji. Ili evo, na primjer, kiklop. Evo nam kiklop. Evo kiklop. Kužite. Protozoan. I onda, znači, znamo, znači, prosto, znači, nastali protozoje, znači, pa su onda nastali niži beskralježnjaci, pa su onda nastali viši beskralježnjaci, i to su, znači, ta strašna djeca koja je bilo svejedno strašnije od drugih, jel tako? A život je nastao u oceanu, znači, i sakriven je duboko u Gejinom krilu. I kućite kako je to zapravo lijepo. I onda ću sad pročitati, znači, ovaj dio, znači, ono je bio, znači, dio o 3 majmuna, jel tako, o nastanku, znači, života, a sad ćemo, znači, o kraju doba dinosaura. Evo. Ovako. I strašno zahuči beskrajno more, zemlja silno zatutnji, a prostrano nebo zaječi, kako se treslo, i zamah bogova iz podnožja samog uzdrma visoki olin, te mukla doprije trešnja, sve do Tartara mračnog, pomiješao se s gromotnim tutnjem, koraka hitaca teških u toj neizrecivoj vrevi. Jedni su na druge tako izmetali prebolne strijele. Vika se na obje strane do zvijezdanog podigla neba. Koliko se zvahu, i tad uz gromki sukobiše poklič. Nije više ni Zeus obuzdavao svoju žestinu, već mu se ispuni odmah žestinom srce, i svu on snagu svoju pokaza, jer s neba i s Olimpa skupa dolac bacaše munje neprestano. Gromovi njemu, praćeni grmljavinom i bljeskom, iza toga odmah svijetli vitejić plamen i snažno lećahu ruke, nagusto. Okolo svuda hraniteljica tutnjaše zemlja, goreć, a beskrajna šuma u požaru praskaše silno. Zemlju zavrsva i vali okeana u rijeke, a i neplodno more, i vruća koli para, podzemne sve titane, do oblaka do prebožanskog ogroman plamen, a groma i munje blještavo svjetlo. Oči zaslijepi njima, iako bijehu snažno. Kao se zahvati žega strahovita, bijaše to prizor što ga vidiše oči, i lom što ga čuše uši. Istiku kad bi se zemlja i nad njom prostrano nebo srazili, jer bi toliki tek nastao tutanj. Kada bi se rušila zemlja i nebo se srušilo na nju. Tolika tutnjava nasta kad bogovi izađuše u boj.
i tako dalje, i tako dalje. Znači, bilo je to znači jedan strahoviti događaj koji je bio znači globalni. I sad se opet vraćamo znači na onu priču znači o Taupo vulkanu. Taupo nije korona nego mi se osušilo grlo i malo je vjetar i onda možda je neka malo alergija i tako, pa to sve skupa. Znači Taupo zapravo znači tmina koja miruje. Dolazi znači od riječi tau, znači smjestiti, smiriti, ležati, i po noć ili tama, znači tama koja miruje. I sad naravno ja ništa od ovoga, ja znam zato što sam ja te podatke naravno zgooglala s interneta, nisam ja znači stručnjak znači za Novi Zeland i religiju znači domorodaca koji su tamo. I oni zapravo kažu da je Taupo dobio ime po Taupo Nui Atija, znači nekome njihovom liku koji je prvi posjetio, znači koji je prvi naselio, znači koji je prvi znači otkrio Taupo vulkan. I međutim značenje ima koje ima, znači a to je znači tmina koja miruje. I sad da se nadovežem još jedan puta znači na tu neku našu spoznaju koju mi imamo danas i nekako to dovežem, znači povežem znači sa tom mitologijom. Znači ovako, mi znamo da naša planeta leži na tim nekakvim tektonskim pločama. Te tektonske ploče su odvojene tim nekim velikim brazdama. I mi znamo da postoji, da u našoj mitologiji, znači zapravo u skoro svim mitologijama postoji znači mit o zmiji, o ogromnoj zmiji ili o ogromnom zmiju, znači to je zmijoliki zmaj. To je na primjer Jormungandr iz norveške znači mitologije, znači zmij, veliki zmij svijeta ili Leviatan, jel tako može biti, koji znači okružuje zemlju i koji spava znači na zemlji i znači iz čijeg tijela je kao stvoritelj koji ga je znači ubio je stvorio svijet. I sad možemo te brazde zapravo predočiti s tim nekakvim velikim zmijem i koji znači spava dole i koji okružuje jel tako zemlju. To su te brazde tih velikih tektonskih ploči koji je izgrađen od plamena. Jel tako, vidite kako to lijepo onako pjesnički. I znači on zaokružuje zemlju, a glava mu se nalazi znači tamo gdje je Taupo, znači tama koja miruje i koja će se probuditi i u tim znači tim mitovima o kraju svijeta i novom početku i tako dalje i tako dalje. I zato sam ja povezala taj Taupo, jer Taupo, kao što sam već rekla, on je jedini od tih super vulkana koji je aktivan i za kojeg znamo da je bio aktivan za vrijeme ljudskog postojanja, znači i ljudske civilizacije. I mi imamo, pogotovo i kod američkih indijanaca imamo mitove, znači nekoliko puta došlo do kao promjene sunca, znači velike tame i novo sunce se diglo. I sad znamo da su bili veliki požari, na primjer u Brazilu pred koju godinu i onda u Amazoniji i da se dan pretvorio u noć u Sao Paulu, na primjer. I sad možete zamisliti da je recimo eksplodirao taj super vulkan i da su tim nekakvim strujanjima zračnima ili čime već došao ogroman oblak, razumijete, do Amerike. Moglo se to desiti. I sad šta? I imamo dakle, kad se budi znači super vulkan, on vam povuče sve tektonske ploče, on može pomaknuti. Znači on može pomaknuti onu brazdu znači koja ide tamo onom obalom SAD-a gdje je Los Angeles i San Francisco, ali može potaknuti znači i onu brazdu, ima jedna vrlo velika brazda i u Atlantiku isto.
I mi znamo znači da je postojalo tamo znači na prelazu iz brončanog u željezno doba. Znači da je bio veliki pad tih starih znači civilizacija, znači došlo je do nekakvih velikih aktivnosti tektonskih i promijenilo se zapravo klima. I događaj koji može promijeniti klimu može, ja ne kažem da je to bilo tako, ali može biti eksplozija supervulkana, razumijete? I zašto sad ja to spominjem? Pa zato što imam tako i te kao neke snove i tako svašta. I snovi su mi isto jedan od načina na koji nastaju znači, inspiraciju znači, za moje pjesme, za sve ove sve priče ovako što vam pričam. Sad ne želim ja, u drugom nekom videu ću napraviti znači o snovima, znači ja te snove isto ne gledam kao nekakve supernatural ili tako nešto, to ću ostaviti znači za stručnjacima za ta područja, ima ih toliko da ne treba još mene jednu, jel tako? Pa ću se samo znači osvrnuti, znači da imam te snove, možete to nazvati noćni moram, ali meni nisu more jer mene more, kako bi se reklo tako, pa onda to zovem znači samo san. Znači o tim velikim tsunamijima koji uništavaju te gradove i sad sam napisala o uništavanju San Francisca. I sad kako znam da je to San Francisco, po onom velikom crvenom mostu koji on ne zovu crveni most, nego Golden Bridge ili zlatni most zapravo zovu, ali on je crven. I sad kako je moj mozak sanjao, znači propast San Francisca i taj most, evo ne znam. Drugi san koji sam isto imala, znači na tu temu sličan, se ticalo Majamija. Sad, otkud Majami? Mislim, nisam ja gledala slike tih Majamija, ali kako mozak, ne znam, to spoji. U svakom slučaju imam jednu pjesmu, znači, o tsunamiju u Majamiju, čak i malo ovako rime. Znači, o tsunamiju u Majamiju, to imam to mislim, neću pročitati danas tu pjesmu, nego imate na mom Facebooku. A moj Facebook vam je istog je naziva kao i ovaj moj tu Jubito račun, jel tako? Pa ko hoće može otići na Facebook, ja tamo to sve zakeljim i zakeljim povremeno neke druge stvari koje mi tako da inspiraciju, neku sliku, nekakav mali video, nekakvu pjesmicu i tako. Probat ću i tu neke pjesmice, ja ne znam, tu zna biti na Jubitu ovako, tu zna nekakve linkove pa budu nekakva muzikica i tako svašta, pa ću probat ili tu staviti ili u link, a ako ne uspijem staviti, onda vam je to, znate, Wabi Sabi i možete otići to poslušati na moj Facebook, tamo znam staviti sve te linkove i to. Dobro, i sad kako htjela sam, znači, da polako privedem ovaj video kraju. Samo sam htjela, znači, kazati kako imamo puno, znači, tih veličina nekakvih, jel tako, kako bih ja nazvala generali poslije bitke. Znate, ono, kad se nešto desi i onda oni kažu, a to vam bilo zato i zato i zato. Kao što imamo bio onaj Batarel, jel tako? To je sad primjer, nemojte me sad uzimati da sam ja protiv nekoga nego samo to uzimam primjer. Kad je bio sad ovaj veliki potres u Meksiku i onda on rekao da je to bilo zbog toga i toga i toga, razumijete? Pa ne mogu govoriti to nakon što se nešto desi. Onda, ne znam kako da to kažem, to je general si poslije bitke, to je jadno, trebaš reći prije nego što se desi potres, jel tako? Znači, prije toga kažeš, zbog toga i toga, vama će biti potres. I sad, oni vam nikad neće reći, rijetko ko će vam reći to, znači da će vam zbog toga vi, a skoro niko vam neće od njih davati datume. Zašto? Zato što tamo u toj jednoj knjizi kaže, niko ne zna kada će to biti, jel tako? Ne zna čak ni otac, ne zna čak ni sin, to zna samo otac, jel tako? I zato ću ja namjerno da ne bude dvojbe da sam ja jedna od tih veličina. Da ne bude nikakve dvojbe o tome, zato ću ja vama dati taj jedan datum. Znači, evo ovako. 5.10.21. I sad zašto ja to mogu napraviti?
Pa zašto ja to smijem napraviti, a oni ne smiju? Pa zato što su oni veličine, jel tako? A ja sam onaj koji jesam, jel tako? Pa onda ja, da bi napravila razliku, da ne bude nikakve sumnje da sam ja jedan od njih, znači nisam. Znači, ja vam dajem taj datum i to dajem zato što ja to smijem napraviti, jer to su moje karte, jel tako, to su moji brojevi i to je moja pjesma. I to je najava zapravo moje pjesme koje ću vam ja sada pročitati, a zove se Ruka. Evo. Velika katastrofa svuda. Sprema se velika oluja. Poplave i tornada koji protežu se do neba. Skloniti se negdje treba, ali u gradu skloništa nema. Ono nalazi se negdje drugdje i ja znam put do njega. Na brijegu usred šume koliba od drva. Skriva ulaz skloništa od svjetla. Ne možeš ga naći ako ne znaš put. I tamo već ima nešto svijeta. Ali premalo ih ima. Puno ih još fali koji trebaju biti tamo, ali ne znaju još put. Treba svima vremena još dati da nađu ulaz u kolibu tu. Stojim na pragu, oko mene 3 golema tornada. Kosa mi vijori na divljem vjetru, ali mene nije strah. Znam da neće mi ništa, ta sila koja upravlja njima. Jurim nazad u grad. Tamo već je počela poplava, pa se sklonim u svoj stan. Cijela zgrada se trese i ljulja. Hoće li izdržati, sav gdje staje. Prošao je udar, izdržala je zgrada moja, ali znam neće još dugo. I da štete ima. Izlazim van, ruševine svuda. Pitaš me jesam li dobro i da li pomoć trebam. Kažem da sam u redu i sklonih se u svoju kuću, a ti pokažeš iza mene i vidim razvalinu. Kao da je netko otvorio vrata neba. Tama i zvijezde svemira. Kažeš mi da skloništa od ovoga nema i ovo je kraj. Pitanje je samo vremena. Hodam razrušenim gradom. Rado bi svima pokazala put, ali znam da ne smijem. Sami moraju doći tamo. Sami mogu doći tamo, do skloništa. Samo treba vremena. Dođem na obalu rijeke. Crveni most na drugu stranu vodi. Raspucane zgrade svuda. A na nebu divovska ruka. Kao da je bijeli oblak olujni. Ogromna ruka, što uništenje nosi. Pobjeći joj se ne može, a što takne, toga nema više. Kreće se prema meni. Stojim na obali rijeke i ruku prema ruci pružim. Dodirnem tako prst s neba, prst uništenja, prst kraja svijeta. I gle, iščeze ruka gnjeva. Nasmiješim se, imamo dovoljno vremena. Evo, i to je znači moja pjesma. I sad evo, znači još jedan puta, znači 5, 10, 21, 13, znači 13 sati, 13 sekundi. I sad zašto ja to tako govorim? Pa zato što su to tako ti brojevi, jeli, i sva ta nekakva masonerija i svi ti koji su te nekakve veličine koje to nisu ili jesu, ne znam. Oni su svi na tim brojevima i tim nekakvim mitologijama i to sve ne, i onda mene to izludilo, evo, ako mogu oni, jel tako, mogu i ja. I sad zašto 5 i 10, jel tako, 5 i 10, evo da još jedan put to pokažem. Pa zato što je to, jel da, imamo broj 5, imamo broj 10, znači zapravo imamo 2, 5, 5 ili 5, 2, 5 ili imamo znači dvojku i 2 petice, jel tako, znači to je svašta nešto tako. I sad zašto 5? Pa evo, sad ću pročitati jedan dio i onda ću staviti tako točku na i, na taj Taupo i eksplozije te supervulkana i kraj svijeta putem toga, znači kraj svijeta nakon događaja koji se može biti malo i rastegnut, ali ovo je jedan od tih kao događaja. I evo sad ću za kraj znači pročitati taj dio i zašto znači broj 5. Evo. I 5. anđel zatrubi, tad opazih zvijezdu koja je s neba pala na zemlju. Bio je dan ključ od zijala, bezdana. Kad ona otvori zijalo, bezdan, iz dijela se diže dim kao dim goleme peći, te potamnje sunce i zrak od dima iz jala. Iz tog dima izađeše skakavci na zemlju. Bješe im dana moć slična zemaljskih štipavaca i tako dalje, tako dalje. Evo. Do idućeg nekdanja. Imam još dosta toga da kazat, pa ću onda to i napraviti u svojim idućim videima. I tako, čuvajte se, vas dva šta me gledate, ne gledate, kako god. Doviđenja.